Ngiride yakahangura ebiro numunana ebyarabo mukwezo kwikumi kumwe 2018 programu y'Ikinemanywa nkakadara inshonga tugambeze y'ubutegeki izoba rero rwakana teka kiteka fogurateri kugira ngo uyu nabasa kuba namanyi izoba nabaza kushanga hariho atari kurumanya mwasiba kurungi mutabaruke yimurabire mu wice giye nakuyateruka kureba nesa bite yawire izobe rero rwakana ekire kitugamba nshonga stars zumwe na zumwe Sabite yahwire tukareba urukura ba minister prime minister ingazihanga right honorable Dr. Hakana Rugunda arukugambira abantu arugambira ihanga ku government inetekateka yo kuja kongera sento mbebe na y'abantu bari kwegitira bakwenda kutunguka akanda kajyango echo nikija gukorwa na Munonga umumbarire 2019 erije kubaneshomwa 2019 yes erije kubaneshomwa umwahuguru kwija umukwezi okwa mukaga turi kwirira kutandika umwahuguru y'impi umusya ugura bene gutandika kibanza cyo kwa mushanju uko mwahuguru kwija Tire president obero bitari mwana mirundo itari yemwe nemwe ari kukwata sente ari kuzihereza na mnonge myeto ari kwegitiro mbevina bitari mwana bamwe abahingi abarisa abashubuzi abukozi za motokana nabandi ekireki na leta abantu babiri mbija kubana bagamba ahanshongeza mkono gwanje gonye ugwa buriyo go kutandikiraho nyineho owekitiyensa imikatera kandi ogu naje n'umuhwezo w'umujukira wa president ahabwambara district nako kirumwe mara DC we bari Munonga we bari kunyakira kwakira no muri mbara yes we bari yes ya nanye nishemerwa Munonga akubera mbara ugundo murundi yes ubwo guru kuchimanya kana akorire hano ya kadipite RDC ukurugo mu kwezi kwa 8 umwaka gwa 2015 mpaka umwaka gwa 2016 umukwa kabiri yes president yanyire akantwara buhweju akunana amara ya imyaka 2 na nemyezi 10 yes yeah so you welcome back home really thank you very much so nitwara mu gisho gukoreba nshemerwa Munonga kora ngungarikire hanuya kandi abantu munyakiri yes kandi nashemerwa Munonga kora nagaruka mu studio yanjeji kugira ngo tuganire n'abantu yes yeah wabari Munonga kana mukono gwanje gwa buri kwerukayo twineho mwami Robert Asimwe no mukugombye entasya na Munonga ibyentunguke kurabira umukweterana kw'abantu ningashe bya cooperatives no consultant umbintu byentunguka kandi akwane kitongore cya Uganda Cooperative Alliance among other things that he does twakwakira umwami Robert we bari Munonga mutebekanisa yes kandi nkiriza ntwara mu gishogu kureba mu ntara mushyaba turikirize bona kandi kubasima kurenga bagmu bategerize program eki yes kubasa kurenga twabasya ibiganiro birungi ibya kubasa kuretera umuntu wena kugira iki yakora kikamuretera entasya ubwo yabakorangine nabatahibe bakabasa kureba mu Rwanda sogoro na Munonga nko kwe program ya government iyo kureba ngo umuntu wena yabasa kongera ahantasya ye yes kandi ko kumtebekanisa bagambira abantu abanyoni nkora n'ekitongore cya Uganda Cooperative Alliance ekirubwite bitongore byona ebyabeterini kikagaruka kikashagikana naba batake yandikise kube kitongore nka cooperative kurengo bakorera hamwe babasa kweha arurengo rubaruho baza rurengo rubakwegomba kuzaho gwe bana bakorera hansi yo kweterana ningashe kitweta cooperative yes kandi nyine offices zibiro office yo kubanza ryaho mu mbarara individual Kampala kunkazona chihango Munonga no kureba mu twasi cy'abantu ngiri yo kweterana babasa kwetungura wabari Munonga nani namutandikira mu RDC kinji turebera president nagambira abantu arugambira abakazi ngo begito mbibina bine batandikire bukumakaza nigi namwe mbegita kasanda aho barunda no sente bagire bayekoramu turebera nahereze myeto sente turebere kinji na emphasizing ikintu cy'abantu kwegita iyo nkomomba ku implementinga ningo rukushijwe mu korere ya projects za government no reba abantu baganyirwa mu cyupingana ki umukorabiro mu kwegita neze sente kumukuzubahereza no reba hino kubaganyirwamo ninga turiyo tuterere mbwo mukuri nubwo bari Munonga ndakagarikire mu kibuzo cyawe one Nyenda ninjira kunda nani ngamba kutandukana history ya government ya NRM yes tukuzakuzo mu government mu Rwanda cyane na mukaga government yeje kashanga economy ya hansi Munonga abantu bakaba kubi Munonga however kutwabire tushikira mu government hakwira imyezi 8 yonka
the negative forces ninga abantu ababiri bagira mu government abasirikare aba government yabirigiro yarutwa n'abandi bakora counter attack barwanisa NRA mu government hati twazo mu rutaro so tukuzo mu rutaro NRA mu government ikagira gukora first of all kureba ngo yarwanisa abazugwa babiri benda kugaruka kugiyaho icya kabiri ku developing economy. President Museveni yakora priorities yaje ati basa kuguze sente kurga mu development countries zo kugira ngo tutandike kutiko mu bintu bitakuzagaragara tukureta sente. So priority yabanze gukora no kugira ngo tugaruhe amakorero nico warebire hagarukaho nka Hima factories zaba revived, Tororo cement factories and the rest. So ezo factories abechi yabena atandukana na factories kanza kureta employment wetegereza kandi zugarukaza kwihamo umushoro ubwo kuzo mu government umushoro ngubwo bintu kuza kurwa mu government ukagaruka kombe kamashomero na health centers. So urutaro rukatwara emyaka 20 so konke yine nakubagamba hati ngo entaro zona zikahwezo completely haka tukagira urutaro rwa EDF twagira rwa Koni twagereza za FOBA twagereza abenzere mu East and the rest. Now after all the wars government ya embarkinga infrastructure development ninga kureba ngo yateka ho buryo bwo kureta ntunguka then abantu bakakora ubugigi. So hati government priority ya budget okushira munonga ibiri yo kureba ngo yakore nkuto yakora amashanyarazi yakora amizi yasya ibintu abantu ebibakubasa kugira ngo bakwateho then bo babinge obworo wabo. Yes. So president hati urutaro ruhondu nurwo kubinga obworo omakagabantu. In fact nicho rukurebera nga hati target mu manifesto ya NRM ya 2016-2021 kugira ngo kutugire kubarira twashanga ngo aruha abantu 68% abatari omukashi economy batine ntasya yo kugira bono bakorro kuriya batakubasa kutasya sente. So tugira ngo umwaka mwaka 2021 burka yone ya Uganda ibene basa kuba netasya miliyoni 20 buri mwaka. Okay. So hati icyo nkiza korwa kita icyo nkiza korwa kureba ngo government ya leta input ngerese de program nkeza wepu esente kuza kumbakaza za youth livelihood fund kuzomumenyeta wealth creation ezo kwa farmers aba ready kureba ngo bananga for example mbere buhwejo yimazireje imyaka inabagambira tumazire gaba miliyoni 15 z'amajani hakabo buhwejo bahinga amajani hati mbere ntiriho nenko yo kugira ngo amajana agensi ubwiza bakugabira abantu zibena zirga umuru nasare bed zabuhwejo zitakarga hero zabeziretwa bagaruga zikurga kanungu zikurgahi nibareta buhwejo baguza government konka tugizire ngo hati na government yaneza kugura embobo seedlings kugabira abahinja babuhwejo egure seedlings ezababuhwejo kandi hati hindukire national policy. In fact I thank myself for that. So now hati government ya leta intervention ezo so esente nk'ikibuze cyo wabuza kwe kuza kuzireta for example nk'ibintu by'abakazi nicyo bagizire ngo abakazi bekore mu group ejebe ine kigenderwa cyumwe iyi ni project nabwo niza gumana muza kunsasara kwa example cyabo hejuru yakwa niyo mbere ndi Tiyenejo. Arhunka abakazi abaye kwasire bine nasare bedi bahita kanyamugezi twabaha sente miliyoni 5 hati bakora nasare bed eji nabaza kujuguza nads kugaruka kwinyi kwa abahinji babuhwejo nasa age bed nza kujugura healing ka miliyoni 5 wayitegereza. So eze sente habakazamba aba group y'abakazi abantu 10 plus hata abantu biza kwate sente zo bazabagani bagire entunguke bakora kandi bagaruke ba investing mu nasare bed ndijo. Okay. Hata ubwo nuko kubingo ubwo ikintu ureba ngo iki kikabasa kwatwa umuntu umwe kugira ngo bakwate nke sente ngeze bazo umuntu umwe akora ikintu nk'icyo cyawo. Okay. So that's why the government to encouraging abantu kubahere sente groups na neminyeto ncyakimwe group senzizi konka babibine a common what cause. However twine mu challenge keze challenge ziranye tuje tuzigambe ho bwa nyuma. We bari munonga ku site ngira that foundation na nyina muzika cyo umwami Robert abanyakore binefumu bagira ngo akahukamu hatkaheka utkakahekire nyakufa cooperatives zikazitura hwa tuzabanyakore kwiterana nango yabwise kiriyo hakaregiye amasaka
ija yakumbagara zikazituraho hanuya ebitongore by'abeterine bituraho hanuya konka ebimwe bikagwa ahabwe enshonga ezintakumanya nyonko omuntu ebindi biroho ebimwe biroho nibitezya ebindi ijo president w'abari rukungiriye nabiyahirize sente bakugira ngo nobu wazituhereza cyaresire twagwa hariho baca bazirire zitu those groups ziyahiriza bakuza kuzomururo obwo iyo nko muntu tuye no kurumba ibintu mu cooperatives tuye no reba nizukora nezemera nezitengenena ezimwe nezugwa ezindi nezukora izi no muringo murungi gukora bya mu mpiha zentungu zo kutungura abantu ko baretera ubwiga we bari mnongo mutebekanisa kumbuze kibuze cyo na mnonga n'ikibuzo kirungi munonga kambanze nkose cyo kureberaho ica abantu kumwaka abantu mutambara muri ko motoka mukagira accident abamwe bakafa abandi bakahonokaho abahonokaho nibagaruka bagarura motoka yindi kubatwara kubasyo mu irwaro nimanyisa ki umuntu we no kine ntekateke yo kugira ngo ibintu by'abeterine teberuho ico ne kiroto ninga n'ikitekateko cy'inko muntu aha bwenshi government ni advocating kugira ngo enkora yayo yona egera byo mu groups iz'abantu abeterine ko kuza kwetegereza okwiterana mu Uganda kukatandika umwaka gwaro ku murwendi 13 nubwo kibina cyo kubanza cyabanza kwandikisibwa kandi ahabwe enkora mbe yabireho abantu ababintu bashuburana n'abahingi bitu umwana pamba netabe nebindi kandi bushurwa abantu ababintu biba abantu bitu abantu kubaye gisiri bajya ngo twasagumza mu college batandiko korra hamwe kandi kwiterana kwije kwa barete entunguka abantu bona barjuro myaka yazanka ganshanju nbaho bujuruzi konka abatararebere kwembera buryo bw'abantu bitu batatenkuru no batata babene bibwa bija bwo kuba impagininga inyomyo zo kwiterana twita cooperative principles iyo kubanza negera ngo umuntu okutaho mu kibina ari nobwa bikuzamo yaba na shansa na nabantu ikigenderwa cyabo ahabwe empagejo ninga principle yo kwiceza buryomwe abatararebere mbere kuzabire ziri nabo bikirizwa bazombi bintu ko kuba no defining ekibina nutugira ngo nabantu abegisire hamwe bine kigenderwa cyumwe kirukushana cyo kubaretera intunguka binira karumwe bina amateka bine ofisi bina bebembezi behandikise kandi binizina hata abantu batandikireho kweterana bija bayigitwamu abandi bantu abizire busya abatararebere mbera ziriya izabasize kubaretera bayiterana tubarishwe mistakes zabezuruho no kwibwo kwabekuru so ababor kurangura biba iby'abitirine takwiba kibina nihibo mutuma gomuntu ngato kumurhanuya muryaha mukoro mu kitongore kindi kirete ntunguka konka kitakutangaza hine mpse zetumbazika hari mutuma te kushana nubasa kushanga imwe muri yo n'umuherezo bohereze ensiyona nesima konko gira hiwa kwasa ka kamera kawe ncyakarushanga katazire kata hagira umya Uganda yakakubikira so okugira ngo ibintu by'abitirine harimo abashomankwire sente tikikumanisa ngo ibintu bikora kubi ninyenda kugambira ngo umucontinents mushanzone ziyo munsomu ahintakazaga no Australia konkatini hangere tungukire tine cooperatives ahabwa president kushanga ngo amahanga gogona gatayire kandi gatwerezo ubuyambaga muri gatwa technical advice nututekwa kureba ngo twanywezo musingiye bwo kweterana enkora yona yone yaza kubaho kuretera abantu kurwana sogoro tino kuja kurwana sogoro yaba ruwenga nicyo rukurebera abahingi bomani bebitoke betabe bamajyani nkoku owekitinisa umujukiro rwa government wa president yabanatugambira buhwejo obunyakari ekabeture kigicweke cykumanywa nk'icyabantu bakwenda kugerega konka hato mugiga hataruhwejo aha bwinshi abantu bamanyirira karumwe bamanya ngo wabiratura nashubura amajyana gabo n'uyabira gobamo konka hato buri muntu wena wanunde kinteke bucurungi amajuga za fasatayiro nengo tobuziriyo nizikorwa kwebyo bwige biriyo abantu kwegita omutebe kansenkiza ngambeki ombere byenyumaho tutakatandikira kigombe kite cya Uganda Crane Creameries Cooperative Union amatega kabana gagura shiringi gana kinana kandi wabire nagagura akabayine akajogana umaganga
ngagira umukura ze taragaguri abarisa ko batandikire kibinecyo bamutengeza amateka akashutinga gargar shiringigana kinana tagakagarukaga hansi ya rukaga n'injura ya n'ubu yakugwa ibijara bikijura nangwa haro no bwakwasirira ukumi aha bwenshi urugashubura kamanya ngo abantu beterine binira karya hamwe naba planning ikintu cyumwe nahabwe cyo itenga Uganda Cooperative Alliance no mu mugwito guta Uganda Cooperative Alliance kahandikisibwa nk'ekibina cy'abeterine umwaka gwa mu Rwanda kagana gumwe ikahandikisibwa bwenshi kubira karya abantu abeterine kubagambira mu government no kubateraho akarimi ekitwakweta lobbying and advocacy icya kabiri kureba ngo yazimba ubushoboro zo mbantu babasa kumanya ikizu cyabo yabatamwo kubasa bakesorovingira ikitweta capacity development and institutional echakashatu kandi heze echakashatu resource mobilization nke kibwana RDC yanagamba abantu babwejo bine resources konko kashanga buri muntu nandeta abandi kuzomu katari umbwiro bwo bwa government yiturumukande nunji ne promoting okweterana abo kuba ne manyangwa abantu kuba kweterana bagito bwenge namani nobwire bihamwe kinte cyungi ecyakana kwakubaho obutacenga nagati ya beterindi Uganda Cooperative Alliance katunga mandate by act of parliament kugira ngo ebe niyo yakoranka arbitrator ningasi omushuganas w'abantu abegisire hamwe kunga bazira ubutikirizangana so government kugira ngo programs zazizira byombi bina bya beterine no muhando gukire cyumwe kandi guteka ngo ujya guteza gora yo kurwana sogora wewe no guma Robert koko bano gwatwegitaho no basa kushanga kukuratira discussion age aha Facebook at TV West UG aho na hari Twitter then Facebook ni TV West ne hinda noja kubanza wa likinga page ejo then otekeho ikibuzo ninge kiteka teko cyo ine already twamaze kupostinga waho ninga ko kuba no kuratanywe roza ati yedidia_ then n yedidia kadasha ka hans then n aho na Twitter ninga yedidia nyakahangura aho na ha Facebook ninyangaruka kace uwo mujukiro wa president now arabanya Uganda mwabo kureba ibyo bina byo kwetungura nke ibyo bina byo kwegita nke bibina ibikuganyirwa mu abake abo ko yeta abanyabwenge kungo basa gukoresa ikigambeco ushanga nabantu 30 konka abaganyirwe mu munonga ninka bashatu ninga nkikumi ushanga aroha bacha abo kwa bintu rugeze rwinjira rurengere ushanga nabo baruganyirwamo nobo kuzomuza ko nangwa nabwejo yo kugamba inshuminke wire mu batwiro mu makuru namunga abashubuzi b'amajani hariho factory mu batakwikirizana nayo na bamwe abebembeza bibindi ibine bino biruho kanusha no barehi nabo ganyirwamo konka ntaganyirwamo bake at the cost yabari abanda bingi. Okay, that's very good. Icyo cyo rugamba n'amazima ntwire n'ingambara abanya-Uganda mu forums nyingi ngo obusinje na nentunguka e government ya NRM restre takubira hariho umuntu we n'uryo mworo mu Uganda kuyaho bworo bukiryo mu mitwe yitu hato mu mitwe yitu nimwe buri kandi hakwizire cyo ryo nogamba cyo kubanza cyabyona is aba group C nizikorwa zita cyo kubanza cyabyona iwo wano yenda nguno yenda kutunga ikintu kiri okushomesa kuri for example turiyo ntushomesa ikiro za radios everywhere twinona ba community development officer ama district na ama sub counties na ba parish chiefs abakugenda bashomesa hati washara mu to kwenda kugira iki wayegitaho yiwe nko muntu konka at the same time kwa kwiza kenshi ko zindi hata bani wagamba munonga no birezo mukono nojuma government nyowe yite ndebere hari abaga bente ndebere hari itoka mutakutu mukutufa nyenda ngumbaga mbere abantu abakorera TV West nabakurikize ngutariho umuntu wena urize kushango wabo mukaka kusimura it is you to decide using your brain ukaza kuronda kintu nicyo president agambira imirundo mingi yabatiza n'ibintu imirundo mingi sente za government rukurenda hakareta bwezo ntandukwa ya leta bazubatiza amazina mingi haturiyo mu wealth creation mbona bagiga ware something like that hati iwe nko muntu ushemire kuba niwe kugira uti kanye gitari yiki ntungeke
in fact NRM government icyo ikoze first of all hati nerete ibintu eze sente twabaheze eze myeto kugira ngo mweforming mu group cyo kubanza cyabyo n'iki nkimentoringa n'imyeto okumanya uko kubasa kusavinga ka sente kawe 2 okumanya ukwiza kukoza sentezi utagire kurunda mu rumo mu government hato kagera umutima gwo gukora umutima gwo gukora hamwe no gwo kubika then hamwe no gwo planning so kiri multi purpose however arwa abantu abingi at government egarike kuteraho RDC uguno kuza kureba ngo ibintu bya government ya leta byakwika ekuteraho community development office uwo kwegesa kandi akakurambura kurango wabikoze si kibadukwera hati ababona abakozi ba government abariyo batunga sente kugaruka kurebiwe ididi ngo ibintu bibakwirire busha byagaruka byakurigera mu mugasho wendegereza so now washanga tukina abantu abatakwenda kwegito muri yebi what do we do nshemerwa nko muntu this technical people hati cooperative societies zizabiriza uruko ku bantu ugamba zikawo ezumu konka hati the emergency abo kwa population ya Uganda ati yiyongire ubutwazo mu government 4 miliyoni 14 NRM government kwiyatamba ubusheri yatamba poli yatambe ndwara zone immunization ya leta butimba bwensi hatakirwa umwana we n'urukuzarwa kafu shana atunga accident population ya shootinga 3 miliyoni 20 miliyoni 20 tukine space emwe ya Uganda yote ko yinjira abantu benda kurya nibenda kujwara nibenda imirumo nibenda marwaro nibenda kushuma so iwo muntu waburije notekwa kutabana umudisi population kureba ngo ni waba so turiyo tugambira abantu mwamara kwekora ibibine byo twagamba hatu ntuza kufika a level yo graduating with their technical assistance that we graduate up to the bigger groups of the cooperatives now societies the former twatandikira ari ibi bituru muhati abantu bamara kwijura umunjiri yo kwatanisa kwino mugasho then tuzagumezamo bagraduatinga nushanga bine cooperative society bine savings bine everything biku controlling one people however twine abantu yes for example twaza kubuza icyatumire ziriya zagwa niki hati nibyo byo binohurira ibiryo muri Garati factory yabuhweje hariho ba directors abo naburingo bakazaho I don't know who put them there the board members have not been following well but these arho amateka agafutegeka uko board members bashemereye kubaho no kubararege na duration period how do you qualify for how many terms hato shanga bamwe bazaho baremera ho ngito bakwenda kurwa babura kukura taki gari y'amateka ntabwo nitwa irizo bansibiro mu mishango aha the same thing ya tax pack hano ya twine muri iki bigombe amateka nagagira ngo bashimira kugira annual general meeting ihibara tourism accounts ne sente kuziturenza igenda abashaba amare imyaka 2 bataketa gariship kandi bariyo bashigi you see those are some of the challenges so konkitwe nka RDCs itwenka bashimira abantu bareba bareta no buteka we prevail over that we can't allow that impunity ntutekwa no murumo gwitu okuganizinga society iri kugendera amateka so ninshemerwa munonga kushanganya ne technical him okureba ngo turiyo to guiding abantu bitu yes first of all nyina tugire kitwikirizana na issue number 1 tarmu kuferwa ninga kabikona abantu kweterana bakagera ko umuntu koze bakatunga sente zo kutunga intungu icyo nyina tukikirizana it has no debate now 2 bamara kweterana bashimira kwiza kugira amateka agakugira ki agakuba tegeka and this is where they come in kwegesa abantu bitu community development officers ntujibagambira ngo tubasindike begesa abantu bitu ukora project proposals and planning bamara kubada directing for example nani ngamba majani konkati mbarano basakushanga atari majani ikiryi kindi community development officer no murumogo waha ukwegesa iminyeto yitu ninga bakazi ati project imwe akwasa kukoreka leta sente hanuya neji kandi mujigora muti agaraka ba draftingira n'amateka agabatera bwanyuma nyensi yorashobye amateka aga for example imishango iri kwizamba nambwe n'ikirambara yampikiro
haturukwiza bakatunyaga sente ito bakatuzeje zanje mugabo gwanje then ngira ndumundetera kope ya constitution yanyu kwate dazitse umuntu yaza kurwa mu kibina nabakoze iki yaza kukizamwe nabakoze iki sige ntorizine bari esente tuzikabaza ubuzo then amateka go gagira gatuyambaje baje wewe mnogo mu RDC turikuza mu butumwa bw'abashobozanya na tugareka cyo mwami Robert ari kongera ho kanushe no bareba binja kwa begisire abo kuganyurwamo at the end of that day nababara bake namnonga takubora mbantu burigeze jezi bija ushanga impihe zaba azabinjiro bazkwesa kuganyurwa mu bonka bushango bakamabe kintu we bari mnonga ndukongerera ahaki bwana RDC yagamba aha kibuzo cyawe emirundi mingi tukizire kushanga abantu nibimuka begita nko kuturyo mu studio tubuzabuza abaruku twabura umukwandikise kibina tugenda twandikise kibina cye kishobobo twine bigenderwa byitu konke kibina nibagira ngo cyaza kwehandikisa shime kuba kigizire ebicyakorofayinga ninge kibi ebikikirizi ko rukushanga cooperative yahanditsibwe nangwa no yakwita cooperative no yakwera group y'eminyeto yahanditsibwa abantu abarukutano mbigendererwa konka bamwe bakabesherekamo ekeza kwandikisibwa ukashanga hina bakoze isi mukahandika amateka mwagasayininga ijatu cy'abantu 30 batanditse konko kashanga abantu nkamukaga batiri mwakasente kabo hatimwe babakoze sanka rubber stamp mwene bakigira nke kinte cyabashahura mu government babandi benda kukishahura bagira ngo bari aba bakoze se babatarubaju ushanga umukatabo kamateka wasayiningiremo konka ibabene bakirira sente zo mugabo toriyo bari bakakukoza kukirizo muhendo itwenga Uganda Cooperative Alliance twatanise hamwe na office ya registrar nutugira ngo ekibina cyaza kuyandikisa tushijume tukorana na offices z'aba district cooperative officers nikikirizubwa abasayiningira amateka n'abamemba bine mugabo ko yabere dayari bina mate kugwa buryo mwana bino mwani gabaga ry'amajyani bina majyani konka ko kushanga kuko umuntu yakubanaza kusubetayi ukashanga muhini peseri yatomukina katar karyo itayejo teriterira nikimanya munukira kusubetayi ecyo nukimo ryo mujurizi washangi the first button in the wrong hole ikito cyawe kikabasa ku meetinga now what do we want itwe tugisire hamwe na offices z'abakoraba offices ya registrar offices z'aba community development officer no kuri ngo tuhagaruka hansi twashoborera abantu ekibina kitekwa kugira amateka kandi cyaza kukoraje tugagira konka na no gagenderaho nubwo muri mugwitu kitari yecu noja kushanga hina abantu mukaga nebeta cooperative ninga group nibanyang president ine program ya RSR nibenda kugira icyo bashahurayo hati bagende bajwire izina rye kibina konka batariki tugira ngo mwene kibina cyabiro kibe kikuratire ibintu ebe 1 abantu bakecereza kandi bakorofayinga 2 abebembeza barho bakarondwa democratically ninga self appointed 3 amateka gbine abantu bakagabashomera ninga bakagabasayininsa batagamanyiri 4 ekikucyakushoba turamurwa twaba tukozere tutyo nini kirzana niwo mutebekanasa harwe bine byakoze urwo mbucyamu ako kugira ngo abantu bakarura government nenda kusupporting ebine byabitirine abantu n'abashuma bakora ibina byabo konka cooperative zatandikira musinjo gwo kugira ngo abantu nubo borekero kwatwaho nuzikoraje hazana twenda tugire modo cooperatives deneze zurumweshobe nazo tuzugorre ushange twagira cooperative movement irukutera gora zo kubwigahara zitari zo kushanga abantu nibefuza aho kwenshi bagira umukweterana wewe mnongo mwami Robert edachikana habiri nitandeza sigara tukazomushaya katano program ne yakadara turiyo tugamba shonga yo yentunguka tukurabira umukwegita ombebina bitari kumwe na bimwe twineza sako twineza nigi na twine bawo business begita bekora mu murimo ogizi abantu ahamira umuyiba ibitongo rebe bakora bagita bekora mu murimo shangana babika center burizo ba center buri wiki buri kwezi na nangwa na boda boda different stages batandikire kuri ibintu ebyo president azendaga wa center emiringo emirundi mingi
arugabira ebinebyo ngazi hange gizire ngo mwaka gurukwijo ubwo bientasiya ubwo 2020 hari sente nyingi ziriyo zitebekanisubwa ekitiso kiriyo kijo mu ishengero kugira ngo government yongere sente umbe bina by'abantu baburijo abeteringa nyeno mwami Robert Asimwe no mukugwa bientasiya kandi nyenana umwami Imikatera ubwo no mujukiro wa president mu district ya Mbarara noje kutwe gitaro kuteresumu 020092 35 020092 020092 bitewe n'ubwija kuba burwanyuma yo butumwa wabashubuzo